Siphinde sibingelele ke bafowethu sesiyaqhubeka sikhulumile ke ngokukholwa ukuthi siyaqoma. Now khona izinto ke ngazi niyenizwe yini. Ngiyakholwa siyakholwa. So kumele leyo nto sidlule kuyona. Sithi ke njengempilo njengoba ukholo luyinto yami personal and individual. Kodwa futhi luyinto yethu corporate and social. Ngoba lunikwe thina sonke kanye kanye. Luyinto esiphiwe sonke kanye kanye. So ngiyakholwa, yebo, kumele ngime lapho futhi ngiyakholwa, kodwa futhi kumele ngithi siyakholwa. Kuyahambisana kokubili. Phela ukholo silwamkela ngabanye. Sashunyayezwa, safundiswa abazali, safundiswa uthisha bekhathezini. Futhi ukholo lusinika isibopho sokuba silidlulisele kwabanye. So ukholo lwami engilamukele kwabanye. Ukholo lwami engilidlulisela kwabanye. Ukholo lwethu luthwalwa ngabanye, nathi sinesibopho sokuthwala abanye ngokholo. Ukholo lwami luthwala abanye, nami nginesibopho sokuthwala abanye. Kufana nani izinkuni eziko zivutha kahle uma sihlangene zithwelene. Umhlambi inyamazana uphephile, kodwa meke yaphume yodwa emhlambini ibhubesi lizoyisobozela. Uma sihlangene ziwumhlambi alikwazi kwenza lutho. Yiloko kusho uJesu ukuthi bothanda uNkulunkulu wakho ngenhliziyo yakho yonke wakho bese uthanda umakhelwane wakho njengoba uzithanda. Ngokwasenkonzweni ke sinemvumkholo ongenani emibili. Umvumkholo esithi wabapostoli nomvumkholo esithi waseNikeya. Lo abapostoli okuyiwona osetshenziswa embhabalisweni siphendula kuwo sithi ngiyakholwa. Lo waseNikeya owavela emva kokucubungula imibuzo eminingi yokholo ababhishophi ababehlangene eNicaea naseConstantinople, wona ungumvumkholo wethu njengomphakathi webandla. Yikho ngawo sithi siyakholwa. Kodwa konke lokhu kungukholo lwebandla ongumame wethu osinikayo lolukholo njengempilo, osabelayo lolukholo njengempilo, elisifundisayo lolukholo. Asiqapheleni ke. Ibandla akuwona umsuka nomthombo osindiso lwethu, kodwa uyadlulisa. Njengoba nempilo ingasuki kumama nobaba, isuka kuNkulunkulu, abazali beyidlulisela emntaneni. Kanjalo nokholo lisuka kuNkulunkulu, ibandla liyalidlulisela kithina njengabantwana. Ukholo ke lusebenzisa ulimi oluthile, language of faith. Eshoni phela ulimi lusho lokho esikuqondayo. So ilokho ke sithi ama formulas asho iqiniso lokholo. Lama formulas ila esibiza ngokuthi imivumo ukholo, ama creeds. Lokhu kuguidwa ibandla noma kuqondiswa ibandla njengoba sifunda encwadini yokuqala kuTimotheo chapter 3 verse 15. Ibandla liyinsika yeqiniso. Lisho kodwa lifundisa ngezinto ezivele zikhona, lizibeka ngamagama. Lezi zinto ezikhona zokholo aziguquki ngoba zimingu naphakade ezikaNkulunkulu engunaphakade. Kodwa ulimi esilikhulumayo ngalo nemvumkholo esiyikhulumayo ngalo iyaguquka. Ukholo aliguquki. Incwadi kaJuda isahluko sangaki, isahluko sesithathu. Ukugcina, ukholo luyinto eyodwa. Ukholo luyinto eyodwa. Ngazo zonke izikhathi, kuyo yonke indawo, kubo bonke abantu, ukholo lunye. Njengoba esho umpostoli uPaul ebhalele ibandla lase-Efesu chapter 4 verse 4 kuya 6, lunye ukholo, lunye umbhapatiso, kunye inkosi, munye uNkulunkulu wethu kaJesu Kristu njalo njalo. So ukholo lusenza sibe ndlu yinye, sibe inhliziyo nye, sibe moya munye, sibe uphimbo linye, sibe mulomo munye. Ukholo luyi-commitment ne-pledge kukuzinikela kwethu nokuzinamathelisa kulokho esikholwa yikho. So lolu kholo olufanayo kumele silisho ngolimi olufanayo, luyasilawula sonke ngokufanayo, siluvuma sonke ngokufanayo. Njengoba sesishilo ke siyalibiza ngama-formula
synthesis, profession, symbols, creeds, konke esivame ukusho ukuthini ukuthi umvumukholo. Yonke le mvumukholo ime ngobuthathu obungcwele noma ngobathathu emunye. Is fundamentally and mostly Trinitarian. So bese sishilo ke ukuthi le mvumukholo umvumukholo wabapostoli kanjalo kube nomvumukholo lo esithe waseNicene waseNicaea. So kule catechism ke leli engithe ilona esilisebenzisayo kusetshenziswa kakhulu umvumukholo wabapostoli kuncikiswe ecatechismini elidala laseRoma. Konke okusenza noma lo mvumukholo uphawu lwethu lokuthi singaba kaNkulunkulu, wakhelwe ukuzindla kweinhliziyo zethu, ukhona ukuze usiqondise njalo okhulweni oluyilo, uyigugu lomphefumulo wethu senyangeni yamagugu. So umvumukholo wabapostoli kakhulu uyigugu okhulweni lethu. Ngokulandela kwesisiqala ke wona lo mvumukholo othi ngiyakholwa uNkulunkulu uyisemnini amandla onke, umdali wezulu nomhlaba, nakuJesu Kristu indodana yakhe yodwa inkosi yethu, owathathathwa ngumoya ocwebileyo wazalwa iVirgo Maria, wahlushwa kubusa uPontius Pilatus, wanqanilezwa wafa wembelwa, wehla kwabafileyo, ngosuku lwesithathu wabuwavuka abafileyo, wenyuka wayezulwini, hlezi kwesokunene sikaNkulunkulu isemnini amandla onke, lapho yakuvela khona ezothitha amacala abasekhona abafileyo. Ngiyakholwa kumoya ocwebileyo, ibandla elingcwele ekhatholika, kuhlangana kwabacwebileyo, ukuthethelwa kwezono, ukuvuka kwenyama nokuphila kwaphakade. Amen. Siyabonga.